tulikuwa ba artiste wengi mule. Me mule mu groupe kila msanii akatoa wazo yake. Musikiesa wazo enye sie bote tulikuwa tuliipenda, lakini kuna wenye wakaipinga. Ndio maana sie tukasema hiyo match tutaparticipe. Ilikuwa wazo gani? Ni wazo ya Fariaz Big Fizzo. Alisema nini? Alileta idea akasema hivi. Isaac TV ho. Ku munsi wa kane itariki 22 mwese muravyibuka harabaye urukino rudasanzwe canke match idasanzwe yahuje aba artiste canke aba star batandukanye, ariko kandi bahurikiyemwo urukino rwa kivandimwe rwahujije aba artiste canke aba star b'abaririmbyi hamwe n'aba DJs bahano iwacu mu Burundi. Murabizi rero match yari match nziza cyane, yarimwo abantu benshi, ni match yitabiwe n'abantu benshi cyane, ni match yabereye juste hajya mu Ngagara. Ni match novuga yuko yari match abantu benshi bari biteguriye, yari match novuga yuko abantu benshi bari banyotewe kubona. So ikintu cyaje kwibonekeza nuko bamwe ndibaza kuri active twarayiberetse iyo match, twaragejeje kubereka live iyo match. Bamwe mubo amakomantere turaronka, bamwe bagiye barabaza ati mbega Big Fizzo arihe ko match ya mbere, kuko barakinye match ya mbere. Match ya kabiri rero hacahaboneka umugira neza avuga ati je ntanze miliyoni zanje 5 muorganize kandi match cyangwa mutegure kandi urundi rukino, hama muhiganirwe izino miliyoni zina, uzotsinda maze azitwara. Iyo match rero igira kabiri yabaye kuwa kane, niyo match navuga yuko yari itabiriwe n'abantu benshi cyane, ariko kandi yari match navuga yuko aba artiste ntibaje nkuko baje ubwa mbere. Bamwe mu bataje harimo Big Fizzo, Mr Champagne, harimo n'abandi batandukanye, Araflo, harimo ba Emerson, n'abandi ba star benshi batitabiriye ugo rukino. Bamwe rero batangura kwibaza ati kubera iki Big Fizzo atitabiriye urukino kandi yari yitabiye ubwa mbere, kubera iki ba Mr Champagne batitabiriye bakiri ku bandi aba artiste nka benshi aba star benshi ba Oleg n'abandi batitabiriye urukino twari twabonye muri ale cyangwa mu rukino rwa mbere rwari rwabahujije. So bukeye bwaho rero uyo munsi nyene umustar cyangwa umwe mu baririmbyi Mr Champagne acara postinga kuri Facebook yiwe ati yatangiye kupostinga kuri stati hari foto ya apostinga abastar batatu. Yari DJ Pro ariko ari kumwe na Bien Frima, ari kumwe n'undi mustar, bari bafashe amajezi juste bari muri local cyangwa zijya fungurwa bafungura avant yuko baje gukina match. Mr Champagne arapostinga ati aba artiste ni wanafiki. Mu kirundi ciza ati aba baririmbyi ningyajya benshi. Ikino kintu bari bacibifuza kumenya ati ni kubera iki cyangwa ni kubera iki aba artiste, ni kubera iki Mr Champagne yavuze ati aba artiste ningyajya cyangwa ni wanafiki. Isaac TV China cengetera avuga ati ifo ndabe nigikiri ndani hagati. Turagerageje kubitohoza turatoza, ariko ukuri kwaratugoye kumenya exactement icyatumye bataza. Ariko rero icyo kudufasha nuko mu masaha imbere Mr Champagne cya postinga ati jeje nyine ndaza kubabwira impamvu aba artiste cyangwa bamwe ba star nka Fizzo eka n'abandi ba Afro ba Emerson n'abandi tutitabiye izo nkino. Ati hari impamvu tutitabira izo nkino. So ndaza kubisigura mu masaha make cyane yaciye postinga video Mr Champagne ariko arasigura icyatumye batitaba izo nkino. Bafana muko fresh. Leo kinatanguka sasa. Mchunga sana niwaambie ukweli kuhusu match, kwa nini wale wasanii ambao niliwataja hawakukua ku match, hawakuparticipe. Musikilize vizuri. Match ilikuwa prepare, bakatutia sibote mu groupe kuve ya match. Tulikuwa sibote atuko siri kama ile match itakuwa. Bakatutia sibote mu groupe muveye, match itakuwa kesho, banatutia sibote par exemple leo. Sasa tutia mu groupe mule ndio bakatuambia kama kuna mtu ambaye waro yake nzuri alitoa 4 millions
ya kusaidia ba artiste, musicien na ba DJ ba organiser match yabo, kisha hizo franga zitabasaidia mwa preparation hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tukasikia tukasema okay sawa. Tulikuwa ba artiste wengi mule. Me mule mu groupe kila msanii akatoa wazo yake. Musikia sa wazo enye sie bote tulikuwa tuliipenda, lakini kuna wenye wakaipinga. Ndio maana sie tukasema hiyo match tutaparticiper. Ilikuwa wazo gani? Ni wazo ya Fariaz Big Fizzo. Alisema nini? Alileta idea akasema hivi, ile 4 millions balitoa muitie pembeni. Ni wazo tu, akuoblige. Alitoa wazo yake, muitie pembeni. Kisha hii match tusiendi haraka presse vile leo kesho match. Non. Tu fais préparation ta pendant 2 semaines. Tu fais ma publicité. Tu informer batu yote bafana bayue kama tutakuwa na match date fulani, tu fixe date. Kisha tulombe ruhusa kubwa. Batupatie stade kubwa. Tulipishe 500 soit 1000 francs, batu baingie mu match. Balipe. Zile franga, apare les 4 millions. Zile franga ze batu batalipa kumulango. Munifate bien. Zile franga ze batu batalipa kumulango. Tuende sisi wasanii na wa DJ. Tuende tunasaidia ba maskini, tusaidie batu kwa hospitali, ba orphelin, ba batu matatizo, tuende tunabasaidia kupitia hizo franga batu walipa kumulango. Italeta image ya mzuri na siye kuba artiste. Kuna watu walipinga, sasa walisikia tu ile 4 millions ilishaanguka chini. Kuna watu walipinga match itakuwa tu, kesho tu match itakuwa. Deja Fariaz akaona kama hapa hivi hakuna mshimamo. Bila roho mbaya akutukana mtu, akasema tu wewe sawa, bonne chance, akatoka mu group. Baadaye si watu kwa tunachangia, tunaleta maide, tunabambia wewe bwana, ndio vile vitu wapasha kwa vile abakusikia. Araflo akatoka mu group. Emerson akatoka mu group. Nikajitokea yangu mu group. Yani tulitoka wa mingi parce que bitu abikokuwa bien préparé, bien organisé. Lakini balicheza jana. Bonne chance. Nadhani mnaelewa explication gisi iko yenye lituma si bengine hatukuparticiper. Okay, merci sana. Sikutukana mtu, sikuongea vibaya, si insulter mtu, na expliquer gisi bitu ilikuwa. C'est tout. Sizani kama kwa mwatasirika. Mais nadhani idea Fariaz ilikuwa idea bien. Ndio maana niliona kama tuliona si kama hatuwezi tukaenda mubitu benye c'est comme si abikuwa abatake kusikia idea. Atusemi kama bitu ilikuwa mal préparé wala bilikuwa mubaya. Abakusikia idea. Okay, merci. Kimwe mu vyatumye batitabizo nkino ati nuko baruguruye group, ati yo group yuguruye ku munsi wa gatatu mwijo, ku munsi wa gatatu. Imagine group yuguruwe nkuno munsi umupira uzokinwe ejo, baregeranya aba artiste bose babashira muri group. Bace barandika ati nukuri Imana ishimwe, hari umutama, hari umuntu wacu yatanze imiliyoni ziwe 4 akeneye yuko dukina match maze tugire kandi urukundo, tumvikane, tusangire ibintu nk'ivyo, duhiganirwa n'amafaranga hama ibintu byose bigende neza. Alors match babarayiteguye. Umwe mu watangiye gutanga commentaire yiwe ngo ni Big Fizzo, aramajama dakura muri video ya Mr Champagne, avuga ati uwatanguye gukura fikra canke gusora icyumviro ciwe yari bwana Big Fizzo. Big Fizzo avuze ati jewe n'ukuri ndasavye yuko ano mafaranga miliyoni 4 n'ukuri ni vyiza, ariko ko namuyashire pembeni, hama dufata umwanya w'indwi 2 tudegure match neza, tugende dusabe stade, tukinire match kuri stade, hama ibintu byose bigira inzira, bifata inzira, maze biboneke yuko twafashe match, twateguye match neza, tugire ama publicité, abantu bazi barihe, bariha 500, bariha 1000, byose ni fresh. Acara sulinyati hama yo mafaranga turigana na miliyoni 4 uyu no mutama yaduhaye. Amafaranga zuba inje kuri stade tuyegeranye, hama tuzogere dufashe imfuvyi, abafakazi, abana, eka n'abandi batandukanye. So mwese rero
nuko tubikore. Bamwe rero mu bantu bari muri groupe baranka ati ntibikunda ejo match tegeza kuba, match tegeza kuba ejo, match tegeza kuba ejo, match ejo tegeza kuba. Big Fizzo aravuga ati okay, nta ngorane, Imana bahezagire, bonne chance. Abara left in the group aho nyene abandi barabana batanga ivyumviro vyabo biranka, ngo arafura aragenda, Mr Champagne aracomoka, n'abandi bararimuvinga iyo group. So niko ibintu vyari bimeze, avuga ati neza ati nukuri nico cyatumye abandi ba star mwabonye muri ale mutababonye muri retour. So ati Imana ibahezagire, match yagenze neza, mwarakinye neza, so good. Ariko icyatumye nashaka na explique cyangwa nashaka ntawuza abantu icyatumye tutaje kuri iyo match. Amakomentari rero cyakurikira munsi iyi video, bamwe barashi bavuga ati nukuri idea ni nziza Fizzo yaratanze, abandi baravuga ati nukuri byari byiza cyane, abandi ati mwari kugenda kusamuka kina kuko match mwari maze kuyitangaza, abantu bari bamaze kuyimenya, kubabwira yuko match yapfuye, mwari kubaza mbaci intege. Amakomentari arabamenshi cyane. So reka rero ndabareke ndabaye amasegonde make cyane mukurikirane ko video gato kari mu Giswahili, ariko ivyo yavuze ni binyene, ivyo ariko aravuga muri video nivyo nyene je nabamaze kubasigurira vyuko nyene yanse canke icatumye bataza muri izo match. So tuzingene bimeze, tubibutsa yuko iyo mikino yahuje aba DJ n'abaririmbyi, abaririmbyi batsinze kimwe kubusa aba DJs. So amafaranga yaboneka rero yuko yatahukanye abaririmbyi, nituzi ngene bayagabuye, nituzi ngene bayasangiye, nituzi ko baguze impene, nituzi ko bagize ibiki, navyo tuzi vya mahera. Ariko ngene inkuru iri nuko twashaka tuyibegereze kugira muronke amakuru aramvuye. Iyi ni Isaac TV, banyita Isaac Classic. Gira subscribe uje kumva kire gigano cyo kiraba nukuri partage ku bandi, maze ibintu byose bandanye kuba umunange. We are on time. Isaac TV.